Ngarura ari mu bishwe n'ututuntu, Ngarura ari mu bishwe n'amafaranga, Ngarura ari mu bagabo baguzwe, mu byo avuga urumva ko yaguzwe. Reka nze mbereke ico Ngarura yakoze. Umunsi drone zaraye zirashe igakenke irundu, ejo bundi zarashumwa na ruhinje mwarabibonye, ariko reka nkubwira amagambo Ngarura yavuze wumve wemere ko yangaye yamutwaye. Nukuvuga ngo abantu benshi barakoreshwa naya tibakiko bakoreshwa n'ubwenge, nta mutima bagifite iwabo kubera iminembo y'abagwira ko ugakorwa ko nanga aganoza ngiswaga manuka reke bibogobogo agendi baraka agendi buladi agagula bagamulasha. Ati mu minembwe bababwiye ngo uzibesha akava mu minembwe akaja mu bibogobogo akagira ico aja kugura baramurasa. Abo ni bandi ariko avuga ngo nitwirwaneho yabwiye abaturage bo minembwe. Ugahika naho umuntu leta riri bagamulasha. Ati umuntu wese uzageraho leta iri bazamurasa. Mwumva ico kinyoma? Babareke babere haho iri bagafu bafure haho iri bagamara bamarire haho. Ati babareke bagumaho ngaho nimba bazapfe bashirira aho ngaho. Kwa murima ntibahagera kubera ukuntu bazingatiwe hariya. None ngo baragera mu bibogobogo utegere kino kinyoma ca Ngarura. Dukomeze. Ndaho bagarenga kudeta ko bagashaze indondo ibindu bigende minembwe. Ngo bagiye kugura ngo ibyo kurya ngo kondono ngo abantu barenga 200 ngo bonyine twirwana yonyine ngo kirabarasa kugira ngo batazana ngo ibyo kurya mu minembwe. Mutegere kano gashinyaguro. Abakunzi ba TNG TV, abakunzi b'Imurenge, abakunzi b'Abanyamurenge, abasengera Abanyamurenge umunsi ku wundi, abafite agahinda k'ibyago Abanyamurenge barimo, mwese ndabiyegereje hano kugira ngo dufatikanye tuganire ku by'Imurenge. Nanone dukomeje kwihanganisha Abanyaminembwe, n'uyu munsi baraye baraswaho na drone, n'ejo bundi yarabarashe, iminsi yose bararaswa umunsi ku wundi. Mwihangane, Imana yo mu Minembwe, Imana y'Abanyamurenge iracakora. Ikindi kandi nubwo bino bihari Abanyamurenge bariko bicwa, bariko bashinyagurirwa umunsi ku wundi, hari Abanyamurenge bakomeje gushinyagurira bene wabo barimo Ngarura. Niyo ngiye kuvuga ubu nyine. Ngarura yarakoze igitangaza. Mureke mbabwire, murabona bino bintu mwabantu b'Imana, tudukaratasi aya yisha Abanyamurenge benshi, yisha Abanyarwanda, yisha Abarundi, yisha Abanyafurika. Aya noneho twebwe twagize ibibazo byaya muri community yacu Abanyamurenge. Dufite Abanyamurenge bishwe n'itutuntu, baguzwe batakimenya ico bavuga, batakimenya bene wabo kubera tuno, batakimenya umuvandimwe kubera tuno, batakimenya ba nyina wabo, batakimenya ba nyirarume, batakimenya uri kupfa n'uri kubica. Ututuntu twishe imitima ya benshi. Ngarura ari mu bishwe n'ututuntu, Ngarura ari mu bishwe n'amafaranga, Ngarura ari mu bagabo baguzwe, mu byo avuga urumva ko yaguzwe. Reka nze mbereke ico Ngarura yakoze. Umunsi drone zaraye zirashe igakenke irundu, ejo bundi zarashumwa na ruhinje mwarabibonye, ariko reka nkubwira amagambo Ngarura yavuze wumve wemere ko yangaye yamutwaye. Nukuvuga ngo abantu benshi barakoreshwa naya tibakiko bakoreshwa n'ubwenge, nta mutima bagifite iwabo kubera Reka twinjire mu kiganiro. Ndagusaba gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo dukomeze nkubwire imbaraga zaya. Ngiye kubasobanurira ururimi rw'igipfurero Ngarura yakoresheje, ariko avugana n'umupfurero yakwamwita mugenzi we. Noneho yita umupfurero kugira ngo abone ukuntu atuka Abanyamurenge, ababeshera ibinyoma bitabaho ku isi. Umuntu ufite ubwenge utaraguzwe adashobora gukora. Reka playing kino gipfurero nje nkigusobanurira utumva igipfurero neza, wumva ivyo Ngarura yavuze, uremera ko aya mafaranga ari arimo kumukoresha. Twagiye. Bikayo umuriro wani wakahoja bikayo kabisa. Ati birakomeye mwira wanje gahoja, birakomeye cyane kabisa. Iminembo y'abagwira ko ugakorwa ko nanga aganoza ngiswaga manuka reke bibogobogo agendi baraka agendi buladi agagula bagamulasha. Ati mu minembwe bababwiye ngo uzibesha akava mu minembwe akaja mu bibogobogo akagira ico aja kugura baramurasa. Abo ni bandi ariko avuga ngo nitwirwaneho yabwiye abaturage bo minembwe. Ugahika naho umuntu leta riri bagamulasha. Ati umuntu wese uzageraho leta iri bazamurasa. Mwumva ico kinyoma?
babareke babere haho iri bagafu bafuire haho iri bagamala bamalire haho. ati babareke baguma aho ngaho, nimba bazapfe bashirira aho ngaho. Barategete tugamala higururiye biti tumalire biti tugafuire biti yaga bamwe mugoti e problem ne leta mugoti mugarura ne leta mutuleke twehera iya tugemuzo mu nyugwa bana. Ati niko muratubwira ngo turapfa, nimba mufitanye ibibazo na leta mwebwe abasirikare mwaturetse twebwe abaturage tukaje gushaka umunyu w'abana, tugamburoze hirato cy'abana hirodo y'abantu tugamburoze biyo bana bagaya ibirato by'abana, tugende dushakisha uduhuzu tw'abana, dushaka icyo abana barya. Bokera bakora amanuka n'abagayike baraka nitu abana bo bakizi leta banagira kaguriro kubagabika mu biyogobogo abana minambo ni tunakizimanuka tureke biyogobogo tunagira byo tugabura tunashubiza mukana biyo. Aravuga ati abanyabibogobogo ngo bageze kera amahoro, ngo bari mu kumanuka bakikibaraka bakagura ibintu. Ati none natwe abanyaminembwe tuzo tumanuka tuje mu bibogobogo kubigurira hariya, kandi mu by'ukuri kose ndi umunyabibogobogo. Ubibogobogo hamanutse abagore nka 3, ejo bundi nibwo bahageze rimwe, ni umunsi umwe nta bundi barahagera. None kera ashatse kuvuga ko ibibogobogo isigaye irema ibaraka, ikinyoma n'abo bagore 3 barahira emergency watuye Rwanda emergency absent barahira batakunanga batasimira iryo gambo. Ati twirwaneho ngo M23 FC ngo banze ngo babwiye ko badakeneye iryo jambo. Ariko mwumva igitangaza ngo abaturage ko barabwira ngo bareke baje mu bibogobogo, ngo baje kugura ibyo abanyabibogobogo bari kubakura ibaraka. Muzobaza abanyabibogobogo nimba hari ikintu bazamukanye. Ese barahaca ashatse gushiga icashi kuri twirwaneho kwa Murima ntibahagera kubera ukuntu bazingatiwe hariya. None ngo baragera mu bibogobogo, utegere kino kinyoma cangarura. Dukomeze abakagenda kumbihondo ko nanga bagenda igure byo kuri abantu bari bingi bonere hofu magana garinda tune misango barongo abagoti bagabarashira mu njira barashubideta ko nanga mundaho bangalenga kudeta ko bagashaze bindu indondo ibindu bigende minembwe ngo bagiye kugura ngo ibyo kurya ngo kondono ngo abantu barenga 200 ngo bonyine twirwana yonyine ngo kirabarasa kugira ngo batazana ngo ibyo kurya mu minembwe. Mutegere kano gashinyaguro amakuru murayazi kubenga batasimira ko ababiri minembwe bangalonge byo kurya ngo kubera yuko ngo badashaka ko abanyaminembwe abari mu minembwe babona ibyo kurya. Bangalonge byo kurya bagaba bagwetiye misi bagutuma gasimba ko nange misi nahwimare puruke bayamize bagite ko nanga baruwa unire ngisiko bagashaga ko ne drone zeleta zigweti zigabarashangisa ubusho ngo kubera yuko ngo babona ibyo kurya mu minembwe ngo baragira imbaraga, abaturage ngo baragira imbaraga, ngo none bakeneye ngo bitwe n'inzara ngo bamirize ngo niba mara banabeshe ko ngo na drone za leta ngo ziko zibarasa. Iyo myezo ngo tugaruka ko minembwe drone za mara abantu biri binyoma naho byeze Nyarwanda zigweti zigabesha tugweti y'abantu bagutuka tuguzo kuri utege ngo ni binyoma biteye ubwoba ngo byeze Nyarwanda ngo ngabano ngo binyoma by'abana b'Abanyarwanda ngo bari kwabesha ngo nta drone ziko zirasa mu minembwe ngo bangarura ngo bafite abantu bari ko babwiza ukuri. Ariko basaga nibo Abanyarwanda no kuvuga ngo Abanyarwanda ni base ni bahita ngo yizi Nyarwanda ngo ko Nyarwanda ko zirabesha tugweta abantu bitubagwete bagatubiza ukuri. Dufite abantu bacu bapfurero gagaruraga yabaye mupfurero nyine ntakiri umunyamurenge kubera ifaranga ngo bafite abantu babo bari ko babwiza ukuri ngo nta drone ziriko zirasa mu minembwe. Ndaza drone za FARDC zigweti zigarasha drone ziriyohe zirizezo no drone zaba Abanyarwanda zo bakatwala yohe ezigweti zigarenga higururi y'abana yohobe ngo nta drone za leta ya Kongo za FARDC ziriko zirasayo. Ngo drone ziriko zirasayo ngo niza Abanyarwanda ngo bazanye ngo ziriko zinyura hejuru y'abantu ngo zikabanyura hejuru zikabarasa ngo batinye. Mu gihe ejo bundi Kongolo wenyine yavuze ngo ndazikura uzomare bariya yavuze ngo bajinga wa mwanzo mare bariya bajinga. Uwindi Kongolo ukora muri leta ni umujanama wa President Felix Tshisekedi. Uyu nawe ngarura kubera dufaranga ngo ni drone zo mu Rwanda. Mutegere bayija batakiri muhinga batakiri muzata batakiri mugiramu bagagenda bamushiwa naho bayigerira mu manyumba batakiri muguruka batakiri mugenda batagira byakurya. Abantu niyo ngo abaturage bo mu minembwe ngo ntibakigiraho bari kubera zino drone ngo bari mu mazu bari mu kirwa bakingiranye mu mazu ngo ntibakija mu mirima ngo bishwe n'inzara bari mu mazu. Murumva kandi uko nukuri aho ngaho havuze ukuri ico nico
inzara yabishe bari mu mazu ntibagira aho baje kubera ziriya drone zabo Kongolo yavuze, ariko ikarazita iz'abanyarwanda. bagaya bikibagaramba gute? Wese bararya iki, barabaho gute? Yeye mipango y'abanyarwanda babanaga kagoti bigazi gabwija ngo bagatangira kundondo bagoti bagarasha abantu. Iyo niyo mipango y'abanyarwanda ngo babonye bitari ko bigenda neza, ngo barahera ku ndondo bariko bica abantu, Bakizirasha abantu barabesha ku FARDC yarasha abantu ngo bazoza bayica abantu, ngo babeshe ngo FARDC iriko yica abantu. Mutegere kano gashinyaguro kangarura puruke nayo umutima era iyo gotigagira ko nanga yarasima FARDC yije leta yije ngo nagohe gumare ngo kugira ngo bazobarasa, ngo kugira ngo n'uyu mutima ngo abaturage bafite abarahiya abasivile bafite ngo gukunda leta, ngo kugira ngo n'uyu mutima nawo ushire burundu ngo bange leta. Yeme abanyabinenge bakunze leta batako nanga leta yo gotigara sheraia era iya yama yagenda kabisa shaza umutima ku leta ngo bavuge ko leta ariyo iriko yica abaturage, ngo abaturage bahite banga leta burundu mu mutima uve. Tevo miskoro goti bagatuka Kongolo uwa leta uwa gendi ganura na yakutumba balete gumutule sikera abantu bagoti bagatuka ko nanga kera yakutumba fola mala ngo ejo bundi Kongolo ngo yageze mu bigobogo ngo bomene yakutumba ngo bazana amahoro, ngo none ngo batangiye kumutuka abo gana abanyamurenge ahita abanyarwanda, ngo batangiye kumutuka ngo nayo mpamvu banabeshe ngo yakutumba yararashwe. Mwumva igitangaza, yakutumba bamaze ibigobogo wisenye wese yose ukingana, mwabonye ukunda abanyabigobogo bazamubwira kuri kamera ati ni wowe maze bibogobogo yose, none kuraza kutubwira ibiki? None bakaravuga ngo yakutumba na Kongolo ngo bazanye amahoro mu bigobogo, ngo none niyo mpamvu ngo abantu bari kwabesha ngo yakutumba yarashwe. ashobora murashire mikenge kera bamuniga ngo ko barabeshe ngo bamurasire mu mikenge ngo bamunize, kandi ejo twumvishe record z'ababembe bariko barira bashiki biwe bavuga ati yararashwe. None ngo n'abanyamurenge bariko bivuga, umunyamurenge niwe agiye kurira ari umukobwa w'umubembe aravuga ngo yarashwe, record zirahari. Kongolo bagoti bagamutuka na kumurira bagoti bagamutuka ku nyina ati Kongolo ko baramutukira kuri nyina kigururiye biki ngo alete mutura ati kubera iyo mpamvu ngo kubera ko yazanye amahoro bo batako nanga batasimira mutura ati bo bavuze ko badashaka amahoro, abona abanyamurenge ngo babivuze, abanyamurenge barimo kwamiriza buri munsi ngo bakeneye amahoro, aravuze ngo bavuze ko badashaka amahoro. basimira indambara nabo banwe mpaka kuwo mwisho. Ati bakunze intambara gusa ngo barwane gushika ku mwisho. Raije gutega babuzaga mugaruro mpaka kuwo mwisho narihi. Ati Kongolo karabaza ati muzarwana kugeza ryari? Katwe tugarambaga mu ndambara yimye myaka 30 riri mu ndambara. Ati se twebwe tuzahora mu ndambara, tumaze imyaka 30 mu ndambara. Tumugata ko President Felix Tshisekedi yogo tugatuniga. Twe tumaze imyaka 30 mu ndambara. President Felix Tshisekedi akaje mangoke. Ati abaturage ko baramubaza ngo ese bari mu kubaza twirwanira ate se ko muri mu kuvuga ngo Gisegeti niwe wazanye intambara tumaze imyaka 30 kwicwa. Ati se Gisegeti amaze imyaka ingahe ku butegetsi? Uwaje rushijo ha. Ati waje ejo bundi hano. Je yo kaleteza indambara zigweta imyaka 30. Ati se niwe indambara zikaletwa Kabila. Ati intambara zazanywe na Kabila. Kabila ne Kagame mcyanye bakayishaza mu buto. Ati gihe Kabila na Kagame bakuye mu buto niho bazanye intambara. Uwo ni ngaruri kubesha. Kwisazene myaka 30 yeno bari ku pouvoir. Ati kuva ico gihe kugeza none n'imyaka 30 bari ku butegetsi. Yo Kabila na Kagame. President Felix aje kanya gutakamira igihugu yahindukaga mugoma. Ati President Gisegeti waje uri kurwanira igihugu ni ubaye umwanzi. Abantu batakunanga basimire leta yije yiteminembwe yite kundondo basimire leta. Ati abantu ko baravuga ngo dukeneye ko leta izikagera mu minembwe igashika ku ndondo, ati abantu bakunze leta ariko bano banze. Barahira abanyarwanda, barahira M23, barahira AFC, barahira twirwaneho. Ariko ngo bagagira tegera ko ndere ko besha. Ati abaturage banze twirwaneho, banze M23, ati banze ngo bakeneye leta. Atari ko se baranga bagire gute. Abayimangiru higuruneketa. Ati abahagazwe abafatiwe imbugita. Bagagira kuti bababwira ko yange babari bashose. Hagiro gasho n'umugazi bwe Katenge ko nanga manuka mu murima akagenda ibibogobogo. Ati bababwira ati niba muri abagabo hagira umanuka uzamuka umusozi wa Gakenge mwamanuke kwa murima aje mu bibogobogo. Yeme hari umunyamurenge uzigara kwa murima, iyi ni imyaka ingahe batagera kwa murima.
ariko wumve ngarura yange bari musosi ngo gagenda tagagaruka ati nimba turi kumva ko ari umugabo uzagenda ahaguruka agenda ati uzagenda ntazagaruka nahiga kenshi ubu nyine ntibemere kuhagera kubera FRDC ariko wumve ngo yagaruka bagamuniga nayo yabajaho bagota bagata kubaka kizima logeze njira bakizirenge mibunda bazamukira munda bakwepe FRDC n'abazarende mpaka bagende kundondo ati rahiya baraho ngaho baragowe uko barabwira ngo bazaza bashakira inzira mu mibunda ngo bazunguruke bakwepe ngo FRDC ngo bagende kundondo bagota bagenda batamugaruka ati n'abagenda abari ko bagenda ntibari ko bagaruka ariko bagarenga hasi ababitwire imizigo abakasiga abantu ati se baragaruka baraca bikora imizigo barasize abantu n'ibindi iyi mishato iririra mu ndarugura abanyarwanda aho bagashatira mu nde mwitu ati iyo niyo mikino abanyarwanda bari ko bakinira ruguru iwacu mwibuke ko ubushize abanyamurenge bagiye baratekwa bagiye kunona murabazi mwarabonye video zirari baratekwa bagiye guhaba bakazababeshera FRDC kababeshera ngo na masasu bari bagiye kuguzana ntimuri ko mubyibuka ariko wumva ukuntu uno mushinyaguzi w'ubwoko ngarura ariko ashinyagura imishato yo kuyimangika ko twadeta naho halonge naho imisi y'abasoda FARDC longe imisi bazalendo balonge imisi barangi ati iyi na mikino yose bari ko bakina ati twebwe twaravuze abo ni bangarura ati biyongera imbaraga hashakishwa imbaraga FRDC yiyongere n'abazalendo biyongere abo gabajya ba mayimayi aribo bagendaga baje mu minembwe bashaki bongera imbaraga isiko bangahita minembwe bagenda tabaralaye ngo barebe ukuntu abavubesha ko minembwe riri banyamurenge bohe bongwa naho kiri kinyoma atabaza bavuga ko minembwe irimo abanyamurenge gusa ni ikinyoma harabaza babivuga minembwe ijwira ababembe ijwira abafuriro ijwira abanyamurenge ijwira abanyindwe ijwira abashi ati minembwe yuzuye ababembe abafurero abashi n'abanyamurenge utubira twose turira minembwe tukagoka ati amoko yose ari mu minembwe yose aragowe tukagira byakurya ati nta biryo bagira iri leta yangagira emisiyoni ike minembwe natabare minembwe banalonga akaguriro banalonge be bangariye banalonge be bangagura bangaba batabana bwene ati bogira amahirwe leta ikagera iri haruguru ikabazanira amasoko bafungura amasoko bakabona ibyo kurya ati baba batabaye cyane bebe betugoti tugahuna naho kwalongwe misi yizire niyo abagoti bagazigira dusaba ngo haboneke imbaraga za leta n'abazarenda abagoti bagayuvukana ko nanga bagenda tangiro ndiga abantu bakizindiga abantu mu ijoro bahe bayingira mu kayi kabanyamurenge banigeri babembe banigeri bafuriro banige bajibesha ko nanga drone ya leta y'abanashe ati bafite imitwe kugira ngo bazoza bagenda binjire mu banyamurenge babice binjire mu bafuriro babishe no mu babembe babishe nimara kubica ngo bavuge ko leta ya Kongo iriko ibarasa karakanira za drone Kongolo yavuze ku mugaragaro ko ari we uri kuzirasayo ibo karazihakanira kuba nabo yabazweti kwezi bangazi leta zinarenga iguru ry'abantu ati nabo FARDC ariko avuga ati nabo barazifite nejo bozizana zigacejura abantu barayemera ko nanga drone za FARDC ngo bakabona kwemera ko ari drone za leta za FARDC tege zo zaniga abantu ariko bigaba biri binyoma boye bongo abo gutumaganiga naho bagutumagaloza na he propaganda tege ati ni ikinyoma bonyine ubwabo niwe ariko bica utegerekana ugashinyagura ni ikinyoma ubwabo niwe ariko bicana bene nyina ko barapfa bene wabo ko barapfa ati abo nibo ariko bicana bonyine uwo ni ngarura igatuma abanyarwanda bagagendera kuramba harira bakizihumbira ubugare tugenderera kufa ati izo ni propaganda ariko bashakisha kugira ngo abanyarwanda bature hariya bakume bashakisha ubutunzi twebwe dukomeze dupfe wowe gwo mwazo gurira wowe gunarire mwazo bokuri atayo niyo makuru ahari kandi ayo ni amakuru y'impamo tari kubesha nanga uri mwazo bwo kubesha ni amakuru y'ukuri okuri Bentru washaga mu migazi mu plateau nanga bikayo mu bwira bari mu migazi ko ati birakomeye mu bwira bari mu misozi ko M23 ya lete strategy mbi ahyangu gakazini gabantu bushigi mu ijoro ati M23 yazanye strategy nshasha ko izoza yica abantu mu ijoro bagwejiri banabanige bajyamye bijya FARDC yakazikora banabeshe ko drone ze FARDC zo zaniga abantu ati nibamara kubica babeshe ko ari drone za FARDC zisha abantu pour que gari amakoro go kudeta ko M23 ishaga mu migazi mu plateau imanuke ishaga yohe batashaga yohe badite ko bari ati kugira ngo amakoro y'amasezerano yo kuvuga ngo M23 mu misozi ngo atazagerwaho riri yohe bagutumaga proteger iya ko
drone ze FARDC zigwete zigarashira iyo. Ati bakomeze bavuge ko M23 ko irengera abaturage yarwanirira kuri drone za FARDC ziriko zirasa abaturage. Wiwe bagabigire Minembwe, bagabigire Ndondo, bagabigire Bibogobogo, ati ibyo byose bazabikora mu Minembwe, bazabikora ku Ndondo, bazabikora no mu Bibogobogo, kugira ahantu hingi bwene ngo bazabikora ahantu henshi cyane. Umuyame mwabwira abazalendo mubwire FARDC, ati ibyo mubibwira abazalendo, mubibwire na FARDC n'abandi boshi abagweti baga Ruso Mugoma bayame bayigura misuka bisa. Ati mubwire n'abandi bose bariko barwanya umwanzi bakanure bafungura amaso. Abaga umwanzi gana umunyamurenge babwire FARDC n'abazalendo ko ivyo bintu biriko bikorwa n'abanzi. Ati bahumuke balole bwija umugoma atashike ngera kera barenga mu biture byemenwe. Ati babe maso umwanzi ataje kubaca hagati y'intoki ngo abantu bigururiye propaganda ze M23 ati babe maso kugira ngo izo propaganda za M23 AFC zitaza kuba berambi. Ibyo babideta ko biriri Iminembo yohe ngo bagayongere drone nyingi zikizikanga kangarayiya mbaye akabigaseka kake ngo Minembwe ho bavuze ko ngo bagiye kongeraho drone nyinshi kugira ngo zaza zikomeza ngo zikange ngo abaturage. Ariko mu nyumvire ngo abantu gukanga cyangwa no kwisha ngo twirwanega ngo ne yavuze ngo ikongeraho drone nyinshi ngo zikomeze zikanga abaturage mu Minembwe. Harayiya batahinge, ati abaturage ntibahinge, harayiya batagira byo bagagira, ati ntiyagira ico bakora ugakazishaga ngo nanga genda ihinga bana leze drone yigururu. Ati uzosohoka ngo guhinga bamucisha drone hejuru bana yohube banate kunanga drone za leta zikora zigabara shapuruka. Ati batinye kugira ngo bavuge ko drone za leta ziko zibarasa batahinge kugira ngo batahinge umwe nago bamarira mu ndeluguru washko kera baba yigarira hosho batakigira munyu. Ati none abantu babashiriye ruguru ngo babakingiye uziko babafungira ruguru ngo bakigira umunyu aboga ni twigwana ngo yafashe abaturage ngira bakingira batakigira sukari batakigira savo bakigira umunyu bakigira sukari bakigira isabuni mavuta batakigira hindu cyoshe ngo bakigira amavuta nta kandi bakigira kubera ngo twirwaneho kire no kuhinga ngo nanga batahinge bamarira mu ndaluguru no mwena. Ati no guhinga ntibahinge ngo bishwe n'inzara iri ya ruguru uko ivyo ni byago FARDC yabateje byose yashire kuri twirwaneho. Harinde bahune ko nanga babashaze ira mu ndaluguru baloze mu ndabagaba bikapuruke. Ati kugeza igihe bazavuga ngo bakurira ruguru bashakisha handi bazabashira Rwanda rudete kunanga rwatwala abantu abasoda bagende protegera iya. Ati kugira ngo u Rwanda ruzavuge ko rwatwara abasirikare iriya baje kurinda abaturage ira mu ndaluguru y'abantu bose kutangire Ndondo n'ahandi hose. Ati kigabiro n'ahandi hose yame mwamenye mugoma kabisenjera zage. Ati mumenye inzira z'umwanzi mumumenye bamodeta ko uga yamezo rugungu amaru yameza rutazinya. Ati baza baca umugani bakavuga ngo uza kwamagana urubura baza kwamaganira kure rutaragwa. Nasoka shubangarura Patrick. Ati ndasoje ningarura Patrick. Muravyumvisha ikindi gipfurero yazavuga twavugana namwe ni wabo mupfurero yikwega mu banyamurenge yarabihakanye yaza mubwira abeshe ariko ngarura we ngarura Patrick mugani wawe kuravugana n'abapfurero ni wawite bene wanyu ni butangiye kwita adui kuratabariza abazalendo waza mayimayi yamaze abanyamurenge yibze ikici kamara strategy za abazalendo zo kumara abanyamurenge nizo bazisha ku banyamurenge. Uwanyu yaravuze ngo Kongolo yaravuze ngo drone karazigura so kwica abajinga arazigura yavuze ko intambara yo Minembwe ya contribute 80% kugira ngo zira drone zikomeze zikubite neza abanyamurenge zibishe. None wo kuravuga ngo twirwane ngo izo strategy ngo babwiye kongera drone mani ko bari gusa bene ngarura nimwihangane nta kundi reka tube dusoreje hano ndakwereka ko tubigenza ariko umuntu wese arudukurikiye mwana bw'imigisha niba utarakora subscribe yeme muza muyikora subscribe ntacyo twaye sabone numara kiganiro nk'iki cyaye makuru ngarura aba yavuze gutya mugende muyasharinga mutanga n'amateka yangarura atureho ahoreho ngarura nakizwa azabimenya kandi natanakizwa dore biri hano. Rero ndabashimiye mwarimu banye natwe mwarimu dukurikiye mukomeze mukore partage ndetse like share na comment dukeneye ibitekerezo byanyu murakoze.